Murakaza neza ku channel ya SOLIDWORK tutorial in Kinyarwanda, aho tugiye kureba ukuntu twashana elbow pipe fitting muri SOLIDWORK. Iyo SOLIDWORK imaze gufunguka tuza file new part tugakirika OK. Nyuma twarangiza tukaza hano kuri custom tugakirikaho tugahindura dimension dukoresha mgs millimeter gram second dukirikeho OK. Tuza hano kuri cam tree selecting plane dufata urugero front plane dukirikeho tuze no moto turangiza tuza hano sketch command dukirike dufate twongere dufate plane front plane no moto tuze kuri sketch command dufate line tukirike line duhere muri origin twongere backing inyuma tugaruke dukore arc dukirike twongere dukirike tubone line select dufate uyu murongo duhodinge control dufate no dukore equal twongere dufate iyi point n'uyu murongo tugire uyu murongo relation tuyigire make tangent OK. Twongere dufate uriya murongo nawe dukore make tangent as relation OK. Tuze dukirike hano ture zoom to fit turangiza dushiro smart dimension turebe dimension turabona ko iyi bending ifite radius ya milimetero 160 kuva aha ugeraho turafatira iraraye hari milimetero 150 OK. Tuze dufate smart dimension iyi side ifite milimetero 150 enter twongere tuze zoom to fit dufate iyi ifite milimetero 260 dukirike enter twongere tuze zoom to fit OK. Turabona ko sketch yacu ibaye fully defined dukande escape existing ira dimension existing sketch tuze twongere duselecting right plane tuze no moto tuze kuri sketch command dufate cycle dukirike hano cycle ya mbere twongere dukirike cycle ya kabiri right click select tugaruke kuri dimension turebe iyi cycle y'indani ifite diameter ya milimetero 210 y'inyuma ikagira milimetero 260 OK. Tugaruke command manager smart dimension hano tu dimensioningeho milimetero 210 enter dufate niyi ifite milimetero 260 dukirike enter OK. Turangiza dukirike right click select existing sketch hariya OK. Niturangiza tugaruke muri command manager dufate feature command dufate script boss bear tukirike ra turebe muri isometric OK. Hariya kuri profile dufate iyi cycle y'inyuma tuze dufate path dufate iyi cycle ikurikira OK. Turangiza tuvivure turabona ko twabonye pipe OK. Twongera kureba kuri sketch shagira ngo pipe yacu izimeze gutya iyi meze OK. Tugaruke kuri sketch rotating dufate iyi side dukirikeho tuze no moto tuze command manager tuze sketch command dufate
center rectangle tuyishushanye tugendeye muri centre, select dufate iyi side duhodinge control n'iyi side tuzigire equal, niturangiza turebe kuri sketch turebe ifite milimetero 360, tuze dushiraho smart dimension ifite side ya milimetero 360, enter, okay. Turangiza twongere tuze muri command manager, sketch command dufate center rectangle tuyishushanye, nyuma tuze tuyigire for construction tukiri icyarimwe, okay. Dufate iyi side control ni side relation tuyigire equal, okay. Tugiye kuza twe extruding ipariti tumaze gushushanya, niturangiza tuze twe existing sketch, tuze command manager dufate extrude boss B, selecting ya square, nyuma tuze dufate contours tuyideleting this side, okay. Contours dufate iyi nyuma, turangiza duhindure dimension yinjiremo, tukirike okay. Urabona ko dutangiye kubona ya elbow pipe fitting, niturangiza twongere tuze dufate iyi side dukirikeho, dufate sketch, tuze command manager dufate sketch command, dufate center rectangle dushushanye, tuze tuyigire for construction, twe existing center square, turangiza dufate iyi line tukirike control tuyiholding, dufate n'iyi line relation tuzigire equal, turangiza tugaruke command manager dufate smart dimension, dufate iyi side twabonye ko ingana na milimetero 260, enter, okay. Turangiza tuze select, tuze command manager dufate sketch, urugero dufate cycle tuyishanye kuri end zose, okay. Right click select, turangiza dukore relation kugira izi cycle zingane, duholding control tugende dukirika kuri buri cycle, relation tuzigire equal, niturangiza tugaruke dufate smart dimension dufate cycle imwe tuyihe mesure, kuri drawing twabonye ko iyi cycle y'imbere ingana ifite diameter ya milimetero 30, tuzishiremo enter, okay. Turabona ko za cycle zose zingana, nyuma niturangiza tuze dufate command manager dufate feature command extrude cut, tuze blind through, tukirike hano turebe muri isometric, okay. Blind dushobora kuzishira kuri, okay. Tuze dukirike okay, yes. Turabona ko ya myobo twayitoboye, twongere tugaruke back dusubire kuri command manager dufate iyi side command manager dufate cycle sketch command dufate center rectangle dushanye duhere muri origin, okay. Twongere tuyigire for construction, dushobora kuza tukayiselectinga tukayigira for construction, okay. Twongere dufate iyi side duhodinge control n'iyi side tuzigire equal, niturangiza tuze dufate
muri command manager smart dimension, iyi side tuyihe, okay, irimo, yes, select. Twongere tuze command manager dufate cycle, tugende tuyishanya tugendeye muri center, okay. Niturangiza twongere dukore relation, dufate iyi cycle, loading control, dufate n'iyi cycle, n'iyi ya hano, dukirikeho relation tuzigire equal, yes. Turangiza tuze muri command manager smart dimension, twongere turebe kuri drawing, iyi cycle y'inyuma kwari 4 ivuga cycle enye, turakuba na diametre ya 30 mm, dufate cycle imwe, tuye diametre ya 60 mm, enter, okay. Niturangiza dufate select, twongere tusubire muri command manager dufate feature command, dufate extrude cut, turebere muri isometric, tugiye gukatinga ya sketch tumaze gushanya. Niturangiza tuze blind, okay, tuyikatinge kuri milimetero 20, enter, okay. Dufate sketch ni ya cycle, turebere muri isometric, okay. Tuze dufate exit sketch, command manager extrude cut, dufate ya cycle y'inyuma, okay. Tuze dufate hano tuyishyire kuri milimetero 20, okay. Tuyirebere muri isometric, tukirike control, okay, back, tuze dufate command manager feature command extrude cut, okay. Turangira tuze dufate turebere muri isometric, tugiye gukatinga iyi cycle tumaze gushanya, tugende tuyikirikaho, tugende tuyikirikaho, okay. Back, rotating kugira tuyirebe neza, extrude cut, tuze dufate contour, turafatira cycle, nila cycle, this cycle, tukatinja kuri blind milimetero 20, then okay. Niturangiza turabona ko twayitoboye, okay. Nyuma tuze dufate iyi side ya hano, dukirikeho, dufate no moto, twongere command manager feature command, dufate center rectangle, tuze turebe center, exist, undo cyangwa back, dufate center, tuze hano dusearching center y'uru ruziga, okay, iragaragara, tukirikeho, right click, select, tuze dufate iyi side control, dufate n'iyi ya hano, niturangiza tuzigire equal, okay. Tuze muri command manager dufate smart dimension, iyi tu dimension njye kuri milimetero 360, enter, okay. Niturangiza tuze dukirike,
twongere dusubire muri command manager dufate center rectangle tuyishanye duhere muri origin nayo dukirike tuyigire for construction. Okay, twexisting ya dimension dufate iyi side ni control tuyihodinge tuzigire equal. Okay, command manager dufate smart dimension dufate iyi side tuye milimetero 260 enter. Okay, right click select, niturangiza tuyirebere muri isometric dukirike kano isometric dusubire command manager dufate feature command extrude boss bear. Okay, na turongera twextrudinga kuri milimetero 50 enter. Tuza hano muri select contour dukirikeho dufate iyi side y'inyuma. Okay, niturangiza duhindure direction. Yes, twemeze back. Tuze dufate feature command extrude boss bear select contour dufate this contour. Reverse direction. Okay, turabona ko naho tuhareba neza. Yes, niturangiza twongere duselecting iyi side dufate no moto dufate command manager sketch command dufate center rectangle twongere dusearching ya center. Okay, tukirike nayo tuyigire for construction. Okay, dufate iyi side control tuyihoding ni side tugire relation equal. Okay, tuze command manager smart dimension iyi side tuyidimensioningeho milimetero 260 enter. Okay, niturangiza twongere dufate command manager sketch command dufate circle tuyishanye hano kwizi nguni zose. Okay, right click select dufate relation hizi cycle tukirike kuri uruziga tuhodinge control dufate nuru ruziga izi nziga zose tugende tuzikirikaho. Relation tugire equal relation tugaruke command manager dufate dimension. Twabonye ko dimension zifite diameter ya milimetero 30 enter. Okay, niturangiza dukirike hano tuyirebere muri isometric. Okay, tuze muri feature command dufate extrude cut tukatinge kuri milimetero 90 dukirike enter. Okay, turebe what is the problem. To backing turebere muri isometric. Okay, twongere dufate extrude cut turaza dukatinge aka gacycle loading control dufate kano twongere dufate kano this one niturangiza twextrudinge kuri 70 turebere muri isometric then tukirike. Okay, turabona ko naho tumaze kwatobora. Okay, twongere dufate iyi side no moto command manager sketch command dufate center rectangle again to searching a center. Okay,
right click tuyigire for construction, dufate iyi side, duhodinge control kuri keyboard ni side, tuzigire relation equal, dukirike kuri equal, twongere dufate command manager sketch command, dufate iyi side tuyihemeze milimetero 260, enter. Okay, right click select, twongere command manager dufate sketch command cycle, tuze dushanye cycle nanone ku nguni zose. Okay, right click select, turangira twongere dufate iyi side, duhodinge control, dufate ni cycle, ni cycle, ni cycle relation, twongere tuzigire equal, tugaruke command manager dufate smart dimension, iyi cycle tuyidimensioninge kuri milimetero 60, enter. Okay, right click select, nyuma tugaruke command manager feature command, dufate extrude cut, tuze duhoding, dukirike iyi cycle, iyi cycle, iyi cycle, iyi cycle, hano blind tukatinge kuri milimetero 20, then okay, tukirike okay. Turabona ko nayo tumaze kuyikatinga, nyuma tuyirebere muri isometric view, dukirike hano, turabona ko ya pipe yacu tumaze kuyibona. Nyuma tuze dufate chamfer, tuze command manager, zano kuri fillet kuri kano gatriangle dufate chamfer, dukirike ku iyi side ni side, duchamferinge kuri milimetero 15. Okay, then hano tuvivure. Okay, turabona ko ya elbow pipe fitting tumaze kwishanya muri SOLIDWORK. Okay, tuyirebere muri isometric again, isometric, niturangiza dushireho color, dufate this green color cyangwa se dufate this yellow color, niturangiza dukirike kuri yes. Okay, murakoze cyane, kaba nabakangurira gukomeza gukurikira iyi channel ya SOLIDWORK ni Kinyarwanda, igenda itwereka uburyo ki twakora sketch zitandukanye n'uburyo ki application ya engineering twagenda tubasha kwisobanukirwa no gukora design mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Okay, murakoze cyane, nabakangurira gukora subscribe, comment, share na session ikurikira.